Assalamu alaikum, qadırman qırgızstandыктар. Bu жазууну карагыла. Ак жол дейт. Бул ак жол деген Жалал Абадтан чыгып кетүүчү жол, ошого сизге ак жол тилеп жазып коюптур буну. Машиналар өтүп атат. Бул жак ушул Жалал Абадтан вокзалдын нар жагырагында могул жер круговой. Анын астында могу май куюучу заправка, петролиум. Илгери Томас болчу. А менин сол жагымда Шептердин офиси, Байел базар. Бул жагы ошо шаардан чыгып кетип аркага баруучу жол, өзүбүз баарыбыз билебиз. Жалал Абадтар, бул жерди билбеген адамдын өзү жок. Мына ушул ак жолдун астында туугандар. Моңго окшогон бир кызыктуу жакшы. Азыр мына жаз мезгили, жай мезгили келип атат, мына буйрса. Ушунга окшогон жакшы бир эмеректердин сезону болуп калды азыр. Бул жака мени чакырган жок, мен ушул жерде нар өтөм, бир рекламага чакырат, бери өтөм, ал иштер менен карап өтүп кетем. Эртең кирем, бүрсүгүн кирем деп. Кудайым буйруп бүгүн насип кылган экен. Ушул жерден ушул нерселердин баасын силерге билип берип коеюн. Ушул бир мен өзүмчө ойлодум да, туугандар, өзүмчө ойлодум. Ушул нерсени үйүбүзгө алып коюп койсок, бир атабыз, апабыз ушунда отурса салкында ушу үйдүн алдына неберелерди карап дейм. Жакшы болот го деп ойлойм. Баларын билеличи бир сыйра мына. Беседкалар болсо, ошол беседкалардын ичинде мына куп жарашчуу нерселер бар экен туугандар. Чайды ичип, көк чайды дамдап алып. Сатуучуну чакырайынчы, мен кеп кетатайынчы. Ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шериңиз жакшыбы, ден соолуктарыңыз? Мен менен жагышып тез катуураак сүйлөй берсе, жакыныраак туруң. Мейли. Атыңыз ким эле? Ибрагим атым. Ибрагим ага. Бизнестерди баштап бериппиз. Кудай кааласа берекесин берсин, Бу баларын бир сыйра айтайлы элдерге. Айтайлы. Баягындай менден келсе скидка кылабыз. Кудай кааласа. Баларын бу жерде кандай эми баягы дыйканчылыкпы биягы кандай болот биягы айтылыш балары? Айтып туруп түшүп беребизби же айтканда магазин басып? Жок, айтып туруп түшүп беребиз. Түшүп дагы беребиз, Жок, беребиз. Ана жакшы экен анда. Ушу четинен айтып кетелиби, кандай дейсиз? Ушул 6дан 8 стол. 10 персон. Ага. Bir stol içeride kapı ettir, 10 person bu. Ага. 36.000 son. 36.000 сом. Эмне жыгаштан? Сасна. Саснадан, а? Булар производство каяктыкы? Өзбекстан. Өзбекстандык, а? Мада эн Өзбекстан мына. Өзбекстан кыйла өнүккөн бизде мына. Биз дагы ушуналарды чыгарайлы туугандар. Шунга окшогон биз дагы өзүбүз производство кылайлы мына. Бул тапсырым? Bular Ratanga 4 kişi. 25.000 сом kemi var. 25.000 сом кеми бар, а? Ооба. Бул неден жасалган бул? Токулган экен да булар? Ооба. Фабриканыкы бар. Ну, нер жумшак экен. Фабриканыкы. Мынагы культурный көрүп атасыңарбы? Культурный биягы мына. 4 кишилик, э? Андан кийинки тоголого деле ушундай баадабы наркы? Ооба, бирдей эмес. Тоголого деле ушундай баада мына. Ооба. Четинен түшүндүрүп кете берели. Андан кийин муну столдорду түшүндүрөлүчү, биринчи столдарды муну. Простойрагы. 4 kişilik 12.000 сом kemi var. 12.000 сом кеми бар, а? Ооба. Şu janagı talдын түгүнө коюп койсок, салкын жерге Кудай буйруса, үйдүн астына. Bunысы? Bu 6 son. 6 сом. Bular 35.000 сом kemi var. 35.000 сом кеми бар, а? Ооба. Аха. Буну айттык. Наркын айтайлы эми. Bu 8 son. 25.000 сом kemi var. 25.000 сом кеми бар, а? Ооба. Аха. Бул? Bu da 6 son. Ошондой эле экен була? Ооба, bu 22.000 сом. 22.000 сом кеми бар. Мынакта сал өзүбүздүкү бар экен ошодо, сал. Калыңыраак, анча-мынчага сынбай турган, а? Ооба. Bu 20.000 сом kemi var. 20.000 сом кеми бар, а? Ооба. Жакшы экен. Мондо дагы бир түрү биринен өткөн бири чырайлуу го булардын. Ооба да. Бул канча? Bu da 35.000 сом. Bu tegereki nak 4.5. Эко 35.000 сом дом. Ал деле бул деле. 35. Бул тоголого мына. Ооба. Тегерек. Бул дагы чырайлуу экен. Бул чырайлуу экен карагыла. А бул ак аралаш болгон үчүн бул мындай багаты көрүнөт экен көзгө. Алсаң көзгө ташталып турат экен бул. Муну карагыла, муну. Мунусу чырайлуу турат экен. Муну бай сөрүлөр, хан сөрүлөр бар экен го бизде. Фажака сөрүлөр бар экен буякта, кана. Көк чайды дамдап алып, бизнессиз сүйлөшүп, мына шу чаканы канча шу, чаканы? Çakanı Karalevskisi bular 20.000 сом kemi var. Королевский 20.000 сом кеми бар. Производство? Özbekistan. Өзбекстан, а? Не жыгаштан бу? Ножкалары жаңа, калган сасна. Ножкалары жаңа? Ооба, ножкалары эле жаңа. Только ножкалары жаңа, калган жери саснадан.
Bir daha 2-3 aytып koyulur şuların basın bir. En kımmatını aytaylıçı, en kımmatı. En kımmatından. Şu var. Ova. Karalevski. Karalevski. Bu 45 bin so'm kemi var. 45 bin so'm kemi var tuğanlar. Metre ödemesi kaça? 2,5'ga 3 bu var. 2,5'ga 3'e? Bular açık yerge bolbaydı. Qaraka. Yerge bolbaydı. Bu naves pavesinin astında duruş керек bular. Ova, jig'ats bu buzuladi. Andan bir sredniysini aytaylik, bir sredniysini. Uşu. Bular Versace deb ko'yadi. Bular 2,5'ga 3. Senası 35 bin so'm kemi var. 2,5'ga 3, 35 bin so'm kemi var, ha? Mına ke tuğanlar. Mına. Padarka alıp bersek, mına hem çoğun oyup dele kaldık. Ata-enege padarka alıp bersek, mına şunday padarka olsa. Şu yerda çay içip otursa, kolu koşuna çıksa, süйлöşüp, mına. Neverilerde qarab koyup. Mına ke tuğanlar. Bu mına sredniysini ayttık, en kımmatını ayttık, en çakanını ayttık. Mına küçtüyüsü okşaydı, qaraka mı? Dadili okşaydı bu. Bu 50 bin so'm. 50 bin so'm. 2,5'ga 3 bular. 2,5'ga 3, 50 bin so'm. 50 bin so'm, ova. Var Özbekistan bular, ha? Bular O'zbekiston. Aha. Bu o'zimizning mesdan. Ha, bunu özünüzün mesni. Qayerda jasaydi? Bu Suzak'ta jasaydi. Suzak'ta jasaydi. Bular Jetta avlaktan qolgan ustalar jasaydi. Ha, o'sha ustalardan bir qavar olib kelishim kerak ekanda men, Xudo buyursa. Shu usta meni ko'rayotgan bo'lsa, menga chaling 0550 35 37 37 ga chaling. Men sizni bir ko'rsatayin elga. Jettasidan beri shunday jig'ach ustachilik qiladi ekanlar. Bu emne jig'achdan jasalgan? Bular noshkalari жаңа qolgan yeri saslanadi. Qolgan noshkalar жаңа qolgan yer saslanadi jasalgan menga. Любой размерda, любой turunda, любой tusunda qilib beradi. Suratni ko'rsasak jasab beradi. Jasab beradi. Жақсы ekan anda. Anda bu so'rlarning basini bildik to'qanlar. Barini chetdan aytaversak qiziqib ketib qoladi. O'shaning uchun 14 pushtukda 10 turadi, uni korishnevoy. Korishnevoy 20 bin so'm. 20 bin so'm. Narxichi? Narxi 35 bin so'm. Narxi 35 bin so'm. Hozir borib chetdan ko'rsataman hozir. Emi bularni aytib qo'ying emi. Men sizni nari beri jugurtirmay bir sira qo'yib berib qo'yib o'zim tartib yuraveramda bularda. Bular kokon. Kokon deb qo'yibmi? Bular 23 bin so'm kemi bor. To'shagi balishi bor. To'shagi balishi bor. Kokon deb qo'yibmi? Kokon deb qo'yibdi. Buni janagi grushaning charimtasi ekanda bular. O'rtasidan bo'lib qo'ygan ekanda buni. Bu qancha nimani vestiga? 150 kilogacha ko'taradi. 150 kilogram. Bu meni ko'taradi ekan zaten. Bularning baholari qanday emi? Har turdiku bor. Yo'q, turi bular baribir bir kishida. Bular baribir senasi birday. Bir kishiligi bor, emi kelib, men keldili sotib edim. 27 bin so'm kemi bor. Aha. Bunun basini 23 bin so'm kemi bor. 23 bin so'm kemi bor. Men bir sene aylantirib ko'rsataveram da. Sizin telefon nomeringizni menga aytsangiz, shu yerga yozib qo'ying. Ha? 553 men 00 80 80. WhatsApp bor. WhatsApp, Telegram bardir bor. Bor. Dastavka qanday? Dastavka shahrisini o'zimiz qilib beramiz. Boshqa joqlarga jo'natavizmi? Jo'natamiz. Bishkek, mashinaga yuklaveramiz, ha? Yuklaveramiz. O'zlari aksasini to'lab tushirib oladi. Shunday ekan to'g'anlar. Agar siz bir alsaqdan ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-enangizga mana podarka to'g'anlar. Bu 5 kunlik yashov, shu bir ko'ngilni olganimiz qoladi, qaraqlar. Agar apamiz bo'lsa, o'rtoqlari bilan сөйлөшүп o'tiradi, shuni maqtanib, balam shuni tug'ilgan kunimga olib berdi deb. Shularning basi baribir birday ekan, men sizlar uqdinglar. Men bir sira ko'rsatib turganman. Bir sira ko'rsatib turgan. Biz turdi shu mo'mo jemishlarning emas ekan bu. Qaraqlar. Narxi nakka o'xshaydi. Bu dag'i bir mo'moga o'xshaydi. Noni qaraqlar. Biridan o'tgan birisi boshqacha. O formasi boshqacharoq ekanda turganlaricha. Maga barnandagi bular o'shanda ekanlar. Maga barnandagi nos yoqdi. Oq uchinchi, oq uchini uzoqdan ko'zga tashlab turadi ekan buni. Oq svet bir yarki svet ochilib turadi ekan. Niyat aqadan bo'lsa buni. Endi biz oyil yerlarida bo'lsa sal buni tezda qaraytib qo'yamiz. Hech oq sirti qarab olib qoldim. O'tirgan yerdan barini qaraqlamiz. Bunda bizga bo'laveradi biroq. O'zi qara. Qap-qara olib kelsa-da bilinmaydi. Chiroyli bunda. O'tirib olib, YouTube'dan Jalovat kanalini ko'rib o'tiramiz, taldin taginda. Shunday ekan do'konlar bunda. Buni o'z-o'ziga ekan. Buna Dehqonskiy variant ekan. Sal qo'ldan ichkila turgan odam bo'lsa, o'zi jasab qo'ysa-da bo'laveradi. Agar shunday ideya kelmayotgan bo'lsa, sizlarga to'g'anlar. Qo'lingizdan kelsa, ne только sotib oling, jasab tele beravering. Bekeslik vaqtda.
Сөрлөрдү бир сире көрсөтөйүн туугандар. Мынакей. Эстелик болуп калат. Эстелик болуп калат. Буну ошо паланча алып берген эле. Түкүнчөгө 60 жылдыгына, 50 жылдыгына алып берген эле. Деп эстеп, ушул жерде отуруп тамактанса, ооз ачарларды кылса, оозун ачып, сууну ичип, чырайлуу сөздөрдү айтып, дуа кылып койсо сиздин акыңызга, Кудай буйрса иштерибиз жүрүштүрө берет. Ошондой туугандар. Андыктан калоочулар ушул WhatsApp'ка агама жазып чалып, кайрылып, көрүп биле беребиз. Тынч болла, бар болла. Ушул кызмат үчүн бир лайкты аябасаңар, мен курсам. Шу дадыл экен ама жанагы. Тынч болла туугандар, ишиңерге ийгилик. Ушул Акчол деген жака карап жол тартып берейин мен.